Sciob an baguin, round-eater gá irin. Seasan grúpa A ag taobh amháin den holla agus seasan grúpa B ar an taobh eile os a gcóir amach. Cur an baguin mar hampla có nó líróid I leor an seomra idir na grúpaí. Tóir iver de gach duine sa dá lína. Glé iver amach. Rihan an bhirt leis an iver sin, trasna chuig an taobh eile den holla, arás chuig a héh féin, agus an sin is teach sa leor go dtí an baguin. Caithí duine díomh an baguin a sciobba ribh an duine eile, agus ritharás chuig a iarrainn féin. Sin mar a bhuatar puinte dá iarrainn féin. Cuinítear scór I rith an éime.